Telepon ah. Duh, si Eloy di telepon kita aktif-aktif buah-buah dijual HP-na. Aduh. Dah. Aduh, berdua Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Loy, ini kernaon? Katingalina kernaon kumaneh? Kalem tuh tong popolotot. Dia lah maneh baturan dek kopi. Teboga duit Loy, era. Dadek mah ternyata duit. Dia lah ngopi baturan. Asyik. Dia kemana wae di WA, di telepon gue yang bisa diangkat-angkat. Pan HP dek noge dicita kolot. Pantesan tuh kudek di WA aktif-aktif. Narek naon? Kamari orang ngajual marmut. Ingat kamaneh Loy. Pan apa meureun jalan ka imah dek? Lain ka imah atuh ingat bawa wajah pu? Pandek mesin kolot maneh. Galak. Wajar atuh sih mana di hotelan wae babeh dek ge. Rek galak kumaha kan kita kamu dapat tuh galak. Udah ayo Aduh. Tampinya. Ayo. Wes lah ayo. Yuk, pikiran. Yuk. Baru kok. Apa yang masih disisain? Ya geno adi ulah nyem.
Duh, bapak orang teh mager oge euy. Pamrih ke kacamata. Celana baru. Aduh, kemeja kesukaan Eloy ini. Cimutan. Si kanek dipake kata soalna tah. A few moments later. Allahu Akbar. La